especially muthukumi wa mundu muka thulumiwa ni munene wake wise kwithia ata timizite mabata make and then I resort kumuthenia na ni shameful nundu institution ino niyo yale kwithia I protect other workers na mo make na you protect you kisa kwithia kusungia in terms of kila tukwika ni no set initiative isuna usekwithia ningukulia niki zote kuendea usekwithia mundu mukana kuthulumiwa ni woni ona tola twaina Cambernight ngukumbuka ila tumokilele masia ni twendie chathiki na wesa kwithia ni twithia sexually harassed ni no sie batosuta mutongo na nginya Lang'ata police station na happy nondo OCS wa Abu Madam ni waikia no see action na my arrest na wesa kwithia at least hakini ya kwatikana no wala maundu mengine ndi kwika na program ya kwela ni diana yoita wawekeza na mama kusupport ibeti kuimiza ibeti si kwa TMC na si kwika nende yo support financially katika microfinance yo si ana baya bamwe na youth na nini encourage ya muno pia group no si single mothers nino ni si afome nini masapoti ya last month tunaiba Dagoretti South na masapoti nanye nene nanga seka nanye ni mwana wa single mother ko mundu mukanda keiwe kana nundu no wope asiana siake one kana taweki bindune kana siana sieka ona cheni whether nyene no nete cheni ona mosi anasiona mo no mone cheni asante upia no ne man encourage ya kama ameka lose hope ngayebo na wese kwithia ona mo ne mende ya kwikia ila efforts ila sia ile asante nundu wiona tulaja maundu ala withi yetu itwa isia meo kwenye kutwika kana ka kele tu na mundu muka wazima bina mainjo yethi tabena cases sia na nini kuita basi sina hukumu ninja sile tu nundu wa mundu maucha okethia elani akane machiwa na mume mambe yotu muone sile sia muda batosu ndisi ni mundu tameku ukona tatongoi maile kwitha mayika na indi kwitula nyemela chisu yethi yetu itwa isia sia kutwika aka ndini wanzika sia kuleta kana ne making ya issue isu wa weta ya ukisa kwithia siana nini etuma nini ni mokuwa mabume skulu na nema nini ila ya ile kwithia nzeo ni kwithia yu katika ma skulu bab katika primary level ni boba ile kwithia yuna education ila ya ile ya maundu ma sexuality na maundu ma early pregnancy magale wageso matobi na nwa chambe baanzi nundu yuni lilikana ebinga yitu chambe ya muno ile asino siayo kokideswe wise kwithia education system ne ya capture education yesu baanzi siana sio nini nundu sia bichamia kanyanya kenda nisithite si manya maundu mengi nundu wa simu ila tu inasio mitandao na nundu yume exposed na mena sindu ino matonyo kuthikatika mitandao na makesi ya maundu kuno sio siambie ila sana si nini na hivi asiai wise kwithia ona itu nitwethia twi free twekeokea tunene maundu ano na siana situ twi open nundu yukalea kukumanya skulu na galeo manya musi yuka mundu ndo mosa adia monia undu baile kwithia practically na itu yambio did na sindu siele kwithia sitatulitwe na kunena no kunena na se kwithia asia inimeka kwikala tabena kawia isingewa ina tukanene ata nundu ibinda yitu tuyasinenea ko wise kwithia bena openness isu niyo yote asante wasisia otuiminukilelia mwana wala wikalile oyini mwana wa kisiasa na kangine methi tumaikia kulikamia nani ya kisiasa ndisi utumane wakwa na uneni wa kwa kala methi maybe mundu no kwenda kulikandini wa mianene utongoi no kukia ndisi utumane wakwa wake ni mao na ndi muthana wa umundi Twitter ni muthana wa maitu utono watabia maitu ata nase kana kila cho utumwa muno aka mekalike siasa ni sindu sia ukisa kwithia akama yu kwata support kuma valabe probably partners more kana
or spouses more than on to mesitesu ukisa kwithia baina support na ukisa kwithia baina rejection na yuko buka reject wewe leo support wa just emotionally ukisa kwithia ni bethe yabe na chao bethe yabe ona binya issue ingine financial support ni kitu na changamoto ukisa kwithia new limits aka ingine violence ila hivi yako ukisa kwithia tumila ukisa kwithia benda ka mwingi hizo ni sisi ya changamoto na sio tuende au sinene ona tu katika forum situ as women kila ndo nyota byaka ni kwamba utongo ni nengayo kutumite nengayo akunenga manditisu ukile udhiweke bata wake kunduka akie na ndukeke kindu kisekwithia ni cha deduce ndoto isi yaku ya kudhikwika ulapata ngayo kwite udhiweke ila waile kwika ni kwambio bala wa ndonena na ndo maku wanena na ndo maku isekwithia at least ni makwelewa nundu ni kweli be atongwe bakwati tyo myanya na yewa sisi mayo please society muno na yo kisa kwithia saingi bena referral sisu sia kwasi ai wenda withiweke Tanganyika na bete Tanganyika so kisa kwithia isu no sio saingi si dia moto but ni matarika na mambio na me sakwithia ni magini support na confidence then through that ombola ngondwano wange na moni mo binguka na we na calling ya utongoi ninga yuko tuma kuunduka akie uka tusonge na tweka utwithia twateria jamii nundu nene sibe ya kama ingime ya bayanza na mena utonyi mwingi muno mutonyi museo na matonyo kwithia mena benefit pia otuyo imwe na tuikite akize pamwe kone kakie and nendo memede na muthenya museo wa International Women's Day na mwiwe ngoni mufurahie kwithia mwe aka nundu umonga iwatumbie na twende quick pride na maundu alangai expected tuike tatuyaka. Asante. Mwiliki sendi usuni Senator Tabitha Mutinda no iwendi itilenya maundu manaindi ala maundu makawaile kwika mudhuna wa muotani indi mudhuna wa katuende na utani mudhuna wa kamudhuna wa umundi ni wewe no atilenya maundu mana ala waile kwika na kila tuende na kuwelezanekana endea na kwithio na wekwatio na kwikala chailite na ngaine ukutedia